0945-3644 or the cellphone number da as 0925-3589-531. High Factor Intech Digital Industries Corporation. Umulan, umaraw, tuloy pa rin ang pamimigay ng discounts at giveaways ang K-Sabico. Dahil eto naman ngayon ang Rain or Shine School Time! From June 1 to August 31, 2025, Rain or Shine is School Time! 54 peso down payment, 0% interest on selected gadgets and appliances, cash discounts, free umbrella for every purchase of selected appliances. Rain or Shine School Time! Shop and win one of the 5 Always Yamaha Fazio. Visit K-Sabico Trade Incorporated Facebook page for complete details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 224969 Series of 2025. Ti K-Sabico Batak, Ket Masarakan, iti Marcos Highway, Batak, Paway Road, Barangay Kaunayan, City of Batak, Ilocos Norte. Ken ti Brasna, iti Ilitiban na Ilocos Norte. Ken Pinili, Ilocos Norte. K-Sabico. Sirmata ni Ilocano kon Radyo Ronda Balita Morning Edition. Programa pakangigan ken pakalawlawagan na gini nagdudumang issues. Pakangigan pa kanay di programa ti gobyerno probinsyal ti Ilocos Norte. Apaka benepisyaran ken mangitag-ay ti panagbiag na giti umili. Dito'y pay ti pakabuan ken pakangigan kanay di nagdudumang success story ang nagbalit as Sirmata ti Katuan. Sirmata ni Ilocano kon Radyo Ronda Balita Morning Edition. Mangigan, oras de alas 8 hingga at alas 9 tibigan. Lunes hingga at Biyernes. Kenita at tuyen na gini ang formatyo. Ilocano sika, itisang germi nga mangi dadaulo na rin matasiman tato na sikatan ni Ilocano kubayan, kinagaget-get, kinalaing tayo intayo nagigay sa dinag dagiti at tutungo sa riket kisari buong nga probinsya narimata sirmata, inaibang pangrunag kapot sikat rimat magtelag sa tunggal pamilya gayang itisang kaadlokin turay sa binu kamangkin siksikala iti makapudo umisang katulad sa uri kasarudog nga panlubog dahil tatina pundokin kinasantak ni Ilocano tinagay pinulikim, pinagay kaisa isa yung pasikit ang kinarimat di Ilocano
Beno na imbag nga bigat tayamin nga sa nga pada, aldaw ti Lunes, 7 ti mabilang itipulan iti Hulyo, tawen 2025. Ing kami manin sangpay kada kayo di programa tayo Sir Matan Ilocano kon Radyo Ronda Balita Morning Edition. Iti laing the first and the famous radio station in the North, ki RPN DCRL Radio Ronda Batak. Tanggayan ta kami, aging gana ti oras ti alas 9, tapnikas takit intimanen ni Danon, dagiti kabarwanan, kang runaan kadamdaman, updates kadagiti paspasamak, iti bukod tayo lugar. Sangwanang intay Danon, dagiti papaolo, dagiti kang runaan, iti mapagsaritaan. Siyempre, ti palang ti anak ken gayemyo, may isa kadagiti timon ti dati programa ni Ronald Domingo, ken kasamitan iti abiyang ti Master Control ni Engineer Mark Angelo Asuncion, kasamitan ni tinagan ti administrative tayo ni Miss Mary Joy Gabat, supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Roda Sadjan. Da kami ro diti sang kamay sang may kumablao kada kayo iti nagasat nga agsapa, nagasat nga bigat ditoy probinsya tayo Ilocos Norte, ken kasamitan na imbag nga oras dagiti aday ti balasi taaw agang kanayon nga agbuybuya ken agdingdingeg kada kami ken ni Carlo Basita Makalipis. Okay, dito kung daway, kasangwanan na digiti papaulo, digiti kang runang yung tema pagsaritaan, intero din pablaawen ti partner tayo, dito programa ni Karuba Sita Makalipis. Karuba Sita, good morning. Yes, good morning to Karonda Ronald. Ken, good morning manana po kadigiti na itamang tartarabay, iti programa Sir Matan ni Ilocano. At ti manana po ti na mapagamyo ni Karuba Sita Makalipis, sa may sakarititi mo na po iti programa ni Governor Matthew Marcos, ni Apo Governor Cecil Araneta Marcos, itimbag na ken kooperasyon pala nga po iti RPN DZRL Batak. Isang baby manin na po di sa balipay aparang iti programa Sir Matan ni Ilocano, itangal daw apo iti Lunes, 7 apo ti mabilang iti bulan ti Hulyo, tawen 2025. So kapkablawan da kayo apo iti good morning kada kay amin na sa ngapada, iti sa dinuma na paset iti lubong, amadan dito asignal iti RPN DZRL Batak iti Pigeon CMO account, apaka ipapaboy na po iti live streaming iti programa Sir Matan ni Ilocano. Okay, ito na po di ba Paulo di damdama, gamit ang po kitang aldo apo iti Lunes. Governor Cecil Araneta Marcos apo pinadayawan na iti naisang katapo seremonya iti implementasyon ti Comprehensive Agrarian Reform Program iti Barangay Tabug, Batang Ilocos Norte nga inwanwan na po ti Department of Agrarian Reform. Kabiyatan na po ti Provincial Assessor's Office, guti-guti na digiti umili. Amayat apo manggundaway iti titulo anatalged, sagot kay ni Ilocano a programa ti Provincial Government of Ilocos Norte. Dati apo ket tuloy-tuloy, dati nga programa apo ti probinsya, iti panangidaw pay like tatay ni apo Officer in Charge, Miss Eva Doyor. Kasamitan gagayem ken kakamsat may isang katataapo ti flag raising ceremony no hanga agtudo. Apo taday ti umuna nga Lunes, iti bulan ti Hulyo gagayem ken kakamsat. Flag raising ceremony apo iti Capitol Grounds iti Kapitolyo Provincial. Kasamitan na po, tatamit apo ti panangrugi dati inaugural session iti 13th Sanggunian Panlalawigan. Dito apo nga gatendaran digiti baro kasamitan na ilayon nga opisyales apo ti probinsya. TSP Session Hall gagayem ken kakabsat. So amin digito apo may padano ni tabigat apo iti Lunes iti panagtultuloy ti programa Sir Matan ni Ilocano. Kaya nakasamitan padaanan nyo ti sasaadan ti Panawen, manibod iti pagasa di Lawang International Airport. Kaya kasamitan na digitay concerns yo, mabalin nyo lang padaanon digita, babainting kay panag-text iti 0962-319-4703 ken 0935-804-3395. Aga sublinto ti programa tayo, kalpasan laing kadagiti sumagmo na pamalagip tayo, manipod pa laing ti technical studio. Sir Mata ni Ilocano. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, ti oras na po alas 8:15. Awan deta. Dahito yung oras, ketidandanon ka na kayo ti M. Luwelier kwarta padala. Basta kwarta padala, mag M. Luwelier na. M. Luwelier ang tulay ng pamilyang Pilipino.
That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Hi! Alexis Labrador po. Isa po akong radio commentator at naging masugid na user ng iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg. Noong una ay wala akong bilib, pero wika nga na walang mawawala, sinubukan ko ang gumamit. Di nagtagal, tuwing paghihi ko, may nailalabas na dumi ng katawan. Nawala ang pananakit ng bandang kaliwa ng puson ko at nakukontrol niya ang presyon at naging normal ang dati kong malapot na dugo. Kaya subukan nyo rin ang iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg para inyong mapatunayan. Boom! Papaya! White rose papaya! Yeah, yeah, yeah! Boom! Puti ka! In 7 days, oh yeah, 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 yeah! White rose papaya! New White Rose Papaya! Ada double whitening tea papaya extracts can vitamin B3, clinically proven mangpapudaw in as early as 7 days with regular use. Puti ka! White rose papaya! Yeah, 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 yeah! Papaya pudaw, papaya fast! White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to meet mancha. Hello, bright bar blue. Isang labatan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to meet mancha. Hello, bright bar blue. Isang labatan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. iCure 750mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750mg. Ako po si Bonifacio Taaka, taga Bulog Bantay, 40 years old. Sobrang taas po ng sugar ko at palaging naninikip ang dibdib. Simula po nung sinubukan ko ang iCure Capsule 750mg, nag-normal talaga ang aking sugar at nawala pa ang madalas na paninikip ng aking dibdib. Kaya mga kababayan, mag-iCure Capsule na kayo. iCure 750mg. 12 pesos lang. Bili na! Uy, Ken! Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito eh. Marcafe. Ano ba yung Marcafe na yan? Ito yung coffee na may sarap pang natural. Ang Marcafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kape may natural na sanggap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Marcafe ka na. Marcafe, ang sarap ng natural. Hello, Bes! Kumusta? Long time no see. Ay, nasaya at not, Bes. Sika, kumusta ka, Met? Excited na kon, Bes. Sa wakas, face-to-face iti klase tayon. Kanayon tayo itong agkikitan. When nga rod, Bes, uray siya excited nakmeten. Ngem ti problema, no pagyanak manin. Amumeten kada kami nga taga-adayo. Pagkasiraan ti sapsapulen, Bes? Umay ka na di pagkasira akon. Nalawa, nadalus, presko ti angin, ken komportable ka, at home ka pa. Baka nanginamit, Bes. Ay saan, Bes? Affordable deto yung karatayong estudyante. Ken naanos pa'y ikaking kukwa, ani Ma'am Gina Batoon. Ay ano ka dideta pagkasiraan, Bes? Ijay La Plaza di Makaelo, sangulaing ti MSU, Bes. Walking distance laeng. Tawagan tangaru din ni Miski iti 0965-592-7775. Ken 0965-068-4978. Tagparaserbakan, ket makamaon na anda ka. At home ka sa La Plaza, di Mikaelo. Along Batak, Paway Road, Barangay Tabug, City of Batak, Ilocos Norte.
Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Okay, tuloy-tuloy ti programa tayo Sirmata ni Ilocano kon Radyo Ronda Balita Morning Edition. Okay, ti dahil ti nga gundaway, intero din ipadanon. Ti kaudyo na sasaadan ti Panawen, manipo di pag-asa di West Lawag International Airport. Radyo Ronda Weather Update. Yan natin yung weather forecast. Kit idandang ka na tayo to Enjoy Coffee para tumagal ang pagsasama at paglabing-labing ng partner. Uminom ng Enjoy Coffee. Okay, ti alas 3 ti agsapa apo nasa ribalpatan tay sentro ti Typhoon Bising. Iti a group 385 kilometers sa Miana na laod iti Bayat Batanes. Adan kapig sa ti angin nga mabor iti 130 kilometers per hour as iti sentro na ken mabli na bumigsa aging iti 180 kilometers per hour. Ni Typhoon Bising ket agpapaamyana na daya iti Capardas at 25 kilometers per hour. Southwest monsoon no angin na bagat apektara na iti nabati paya paset ti Pagilian. Diti Ilocos Norte ket maadan iti naule patangatang apakaibuyugan iti mawaras-waras sa panagtudup sa agpaminsan na panagkimat ken panaggurod mega po iti angin na bagat. Agpanuray iti kalalingan naging ganapig sapul iti angin manipod a bagatan na laod agpapan a bagatan. Ti baybay ket tagalun iti kalalingan na aging gaan na dawel. Mabalin nga mabot iti katay ti daluyon manipod may 10.5 aging iti 2.8 metros. Mabalbalagan digiti mangalap iti mapanpanagananad karigiti dadakela daluyon. Narukod ti Kalamis ti agsapay iti 24 degrees Celsius ken mabali na bumarainton aldaw aging ga iti 29 degrees Celsius. Simingising ti init iti oras alas 5:28 ken lumnekinton malem iti oras ti alas 6:38. Detapoy ti kodyan na sa atin ti Panawen manipod iti DOST Pag-asa Lawag International Airport. Radyo Ronda Weather Update. Okay. Yung nasasaaden ti Panawen gagayem ken kabsat ken idi pay rabi karubasita kinanselaren ni Governor Cecilia Araneta Marcos ti serrek iti klase manipod iti kindergarten aging gana ti elementary both public and private school gagayem ken kakabsat gapo pelang kanito yung rod tatap sasaaden ti Panawen nga kunana nga ron nga duwaging nga talong oras ket makapasar tayo dito napigsa nga todo isot ga po na nga dito iti antisiparan iti gobernador tayo gagayem ken kabsat amom kadagiti adati elementary ket medyo ubig da pailangan da pailaon from kindergarten to elementary ngam high school kasi high school, sekundarya na po, at pasok da. Wen, adati sa rekda, ken medyo nanaknakim dat basiten, no, ikumpara ka digita adati elementarya, karubasita. So, awan ti sa rekti klase intermediate probinsya, iti kindergarten, kanasameten iti biyang ti elementary, both public and private schools. So, digiti met, digiti mayor, business owners, ken school heads apo, karigitay na suspenso, kuapo kitain nyo no kasano ti pagsaysayatan met digiti mabalin nga sumrek tap niti kas takit na handamet nga agpegad no kas pagarigan ta dati ngamin tiyempo na apo kita ada pa nagsardeng na madamdama agtudo kat nakapigpig sa ti pa nagtudo na ket deta apo ti kitain tayo antisiparan tayo tapnuhan tayo nga matudwan wenno mapahamak kuma no kas pagarigan. Okay, alamen karon da Ronald kabayatan na po iti mo nagundaway apo na isang ka dito flag raising ceremony apo iti sanguti provincial capital nga dito apo ket indol 1 ni apo Governor Cecil Araneta Marcos apo dito na isang ka flag raising ceremony apo iti Capitol Grounds iti Capitolio nga inatendaran na po digiti opisyales digiti nabutusan kasameten na ilayo na po nga provincial board members adada amin gagayem ken kakabsat
ni Apo Governor tinangilid nangidaula po dito na isang kata flag raising ceremony nga siyempre inatendaran met Apo dito pada nga empleyado iti provincial capital. Ti ni Apo Vice Governor Apo kitadaan je balasyo tao nga madama iti schooling na. So ti acting Vice Governor tata Apo ket ni Apo Senior Provincial Board Member Honorable Rafael Chua Medina. So tuno ag-preside da karon da Ronald ninto ay ag-preside kun ako maapo ni Apo Senior Provincial Board Member nga acting governor ta awamet atata ni Apo Vice Governor Apo Matcho iso nga ni Apo Rafa ti ag-preside tuno ag session digitoy madamdama dadaamin kompleto daamin Apo digiti bubukales manipod umuna aging iti may kadwa nga distrito iso nga dito ang metagandar. When the flag raising ceremony Tatay Carrabasita, nakita tanda Apo Bukal Marlon Sales, ni Apo Bukal RJ Fariñas, ni interim PCL President JB Bakiran, kasama tan ni Apo Bukal Hanson Chua, ni Apo Bukal Aladin Santos, ni Apo Attorney Saul Lasso, ni Apay Apo Honorable Cheryl Tabangay. IPMR. Iso dagiti nakita taken kastameten syempre ni Governor Cecilia Araneta Marcos. Kagayem kay kasat dagiti rami na i-focus kada tay camera karon masita. Kita diti panagsarita na engineer ni Apo Governor Cecil Araneta Marcos Apo kabetan diti ni siyang kata flag raising ceremony iti sanguti provincial capital. Intay man denggen ken buyayan na po dito. Apo Governor Cecil Araneta Marcos. Okay, kasi man kagayem ken kapsat. Buyan tayo ken denggen tay datisang kabasit apan nagsarita na kabayatan ti flag raising ceremony tay mo no gundaway kagayem ken kapsat. I-plus tar ni engineer. Okay. Ken nakasamatan itatati mo na dati inaugural session ta kasi natakamat mo tayo karabasita. First of all, I would like to greet all the Sangguniang panlalawigan members that are here, medyo present silang lahat may forum. This is the inaugural session today, so we are looking forward to a wonderful session. And I really thank you. Ayan po ang ating senior board member na acting Vice Governor ngayon. So, really thank you so much. This is my first flag raising ceremony as your new governor. And I just hope and trust that I will all get to meet you all one by one. And hopefully po, maganda po ang ating mga relasyon. So thank you so much. God bless you all. And let's do the work that we need to do. Thank you. God bless you. Dadya po sang kabasit nga pa nagsarita ni Apo Governor Cecilia Araneta Marcos Apo kalpasan dati na isang kata flag raising ceremony. Wen, adadaamin Apo, adapay ni Apo Bukal. Jeffrey Sagid. Ada jay suling amin. Ulitin talaga tayo na panagatendar. Jak nakita ni Apo Gian. Ken ni Apo Dr. Medel Gawat. Jak nakita baka da jelly code. Sino pa kadidikita dumay pa nga bukal. Agbilang kaman. Adamot dadan. Adadita ni Apo Senior. Ni Apo Rafa. Adadita ni Jay kinabagatan amin tatay. Ni Apo interim PCL President JB Bakiran. Jay likod na tatay. Adda ni Apo RJ Fariñas. Si Marono ni Apo Hanson Chua. Then JC Marono ni Apo Attorney Saul Lasso. Then ni Apo Aladin Santos. Then kasametan ni dapat ni Apo Marlon Sales. Adda ko tin bagbaga tayo. Ni Apo Marlon Sales ken ni Ma'am Cheryl Tabangay. Dita lang nakita dita ni Apo Gian, ni Apo Medel Gawat ken kasametan ken ni Apo RJ. JR. At binaligtad namin, RJ, DJ Cabaro, JR, DJ dati. DJ RJ, iso datay baro ni dati nga mayor Roger Fariñas. Ni JR, iso ti anak ni Apo, dati a congressman, ken dati a gobernador, Rudy Fariñas. So, talo da lang, tihantang nga kita, malaksin no, dita, nakita no hanga na ipokus, jayo camera, kanya da, karabasita. Wala po, DJ.
Alakit tatay ko na ni Apo Vice-Gobernador. Ay, ni Oray siya kata. May Gobernador Vice-Gobernador ko Cecil. pala te pelang. Gobernador ni pala kumatyo. Alakit ka barbaro mo na. Gagangay nga agariro tayo pelang. Oray so na ni Apo Gobernador ket no Vice-Governor no kunada ket isumeti tumalyaw ka no. Hanap ko ni nga na. Naiyadap di pagbagina. Alakit adalata detay pa nagkamali tayo nagayem ken kabsat tatay ko namon ni Apo Vice-Governor Macho Marcos Manoto ket aday ti balasi taaw madama iti panag-schooling na. So nga tata ati agakem tata nga acting Vice Governor ket awan sa bali ni Apo Senior Provincial Board Member Rafael Chua Medina nga ison to ti ag-preside na manon. Iso ti acting Vice Governor ket iso ti ag-preside manungal daw ka di ka robasita nga ta. Kasla 2 weeks day. 2 weeks. Adi kada ni Apo maka next week ton karon da Ronald. Tulo 14. Baka danto ni Apo Vice Governor Macho. Kano di dapan na aya? Jaklakwan. Jak malagipen. Awan sa kami tilawas na iso na karabasita. Awan na panagbasan Apo DJ Balasyo tao. Okay, agsubli kami to kalpasan ka digit sumak man pamalagip manibod pa lang ti technical studio. Sirmata ni Ilocano. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, ti oras ay na po alas 8:31 no. Dahito yung oras, si dandanon kada kayo ni Honorable Efren Butay, Senior Sangguniang Bayan Member, iti-ili ti San Nicolas, Ilocos Norte. Diyos unay ti agni. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. iCure 750 mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750 mg. Ako po si Bonifacio Taaka, taga Bulag Bantay, 40 years old. Sobrang taas po ng sugar ko at palaging naninikip ang dibdib. Simula po nung sinubukan ko ang iCure capsule 750 mg, nag-normal talaga ang aking sugar at nawala pa ang madalas na paninikip ng aking dibdib. Kaya mga kababayan, mag-iCure capsule na kayo. iCure 750 mg. 12 pesos lang. Bili na! Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabcon, makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Uy, Ken! Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito eh. Marcafe. Ano ba yung Marcafe na yan? Ito yung coffee na may sarap pang natural. Ang Marcafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kape may natural na sanggap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Marcafe ka na. Marcafe, ang sarap ng natural. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Matagal ko ng problema yung pamamanhin sa buong katawan ko. Sinubukan kong uminom ng 21-in-1 Doc Herbal Coffee at Doc Herbal Juice. After 3 days, nawala na yung pamamanhid. Maraming salamat 21-in-1 Doc Herbal Coffee at Doc Herbal Juice. Manipot, iti number 1, Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato, kaldero. Ang galing for everyday. Kasta the Smart Iti Dishwashing Paste. At double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko ta. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Good para gumit masya. Hello Right Bar Blue. Isang nagbatang yan. Right Bar Blue. Right Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit ng tiyak pero di masakit sa kamay. Good para gumit masya. Hello Right Bar Blue. Isang nagbatang yan.
Trusted ang Cotton and Poly Cotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Trot Dark Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Na ito'y adamag, kiti dandanon ka na kayo, ti M. Luwilier, kwarta padala. Basta kwarta padala, mag M. Luwilier na. M. Luwilier, ang tulay ng pamilyang Pilipino. Umulan, umaraw, tuloy pa rin ang pamimigay ng discounts at giveaways ang K-Sabico. Dahil eto naman ngayon ang Rain or Shine School Time. From June 1 to August 31, 2025, Rain or Shine is School Time. 54 peso down payment, 0% interest on selected gadgets and appliances, cash discounts, free umbrella for every purchase of selected appliances. Rain or Shine School Time. Shop and win one of the 5 always Yamaha Fazio. Visit K-Sabico Trade Incorporated Facebook page for complete details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 224969 Series of 2025. TK Servico Batak, Kit Masarakan, iti Marcos Highway, Batak, Paway Road, Barangay Kaunayan, City of Batak, Ilocos Norte. Kinti Brasna, iti Iliti Banna, Ilocos Norte. Ken Pinili, Ilocos Norte. K Servico. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Okay, tuloy-tuloy ti programa tayo Sirmata ni Ilocano con Radyo Ronda Balita Morning Edition. Alas 8:36. Okay, gipadamag tapay lang karabasita. Alawen. Sa tanto ag shout out kali kita nakatadong agbuybuya iti agbuybuya ken agdingdingig. Okay, ti radyo. Okay, when na po pinadayawan ni Apo Governor Cecilia Araneta Marcos Apo, tinaisang kata seremonya iti implementasyon ti Comprehensive Agrarian Reform Program iti Barangay Tabug, Batak City nga inwanwan na po ti Department of Agrarian Reform NUDAR. Tinasa programa ket pakibilangan iti distribution iti farm machineries and equipment kariti sa purgat duang agrarian reform beneficiary organizations nga agbalor iti 8 milyon na pesos bawen iti Climate Resilient Farm Productivity Support Project. Ti ceremonial turnover kariti sa purgat Sangapula Farm to Market Roads, anapundon met iti 150 million pesos, babae iti Agrarian Reform Fund, kenti panakairubot ti Empanada Agrarian Reform Community, iti syudad ti Batak. Maragsakan ti gobernador, kagidan iti panagyaman na iti gobyerno nasyonal, kangran na iti DAR, ken iti DAR Ilocos Norte, ngidadalwan ni ti officer in charge ni Attorney Army Christy P. Benito. Security Gobernador dakela tulong dito yung programa ken proyekto ti DAR iti Ilocos Norte gaputa adu dagiti mabenepisyaran nga umili kang runan na dagiti manalon a maibilang a banwar iti pagilian. Kasi manapo iti mensahe iti panagsarita ni Apo Governor Cecilia Araneta Marcos kabayatan na po iti isang kata programa iti Barangay Tabug, Batak City. Okay, kasi man, gagayam kan kapsat, panagsalita ni Apo Governor Cecilia Araneta Marcos, idilaing Friday. The message of our regional director, Mariana Francisco, talagang nakaka-inspire. Kasi sabi niya, umpisa pa lang ng pagbuhos ng blessing. Katulad ng pagbuhos ng ilang bibig. Symbolic pala ang pagbuhos ng ilang bibig. Kasi buhos din na ng mga blessings na ibibigay ng Department of Agrarian Reform. And we would also like to thank our Secretary Conrado Estrella. Ka-region din naman siya, diba? So talagang we can expect a lot of blessings from our Secretary. And of course, thank you din sa ating Congressman Sandro Marcos, represented by our very passionate Edwin Ferriño, and also Congressman Angelo Marcos Barba, represented by Benjo Carapanginano, and ang mga kasama ko po, parang masaya naman ako na medyo kompleto ang aking kasama sa Sangguniang Panlalawigan. Nandito po ang senior board member natin na si Rafael Medina, Medel Gawad, Jeffrey Sagrid, nandito din po si Cheryl Tabangay, one of the first po na nakarapin. Nandito po ang mga newly minted, Anson Chuha, Marlon Sales,
RJ Faringas, and also ang mga veterano, dito po si veterano. And also, ang kasama po natin na SK Federated President na si Carlos Viernes, and ang newly elected talagang PCL Interim President na si J.B. Bakilan. And thank you din po sa ating host mayor na si Mayor Marky Chua of Batak, along with Vice Mayor Albert Chua. At nandito po din ang mga sangguniang members ng mga tiga-Batak, ng Bato, headed by our Mayor Virgilio Calahate. And then sabihin ng Mayor Virgilio Calahate. And also ang palagi kong kasama na si Mayor Joel Sagi Grosi, ng Duras. Also, maraming salamat po sa host barangay na si Cap Arnold Alibuyo. Thank you po sa pag-share ng barangay hall ninyo. And also, lahat po ng mga pamilya sa PG, nandito po ang Office of the Governor, SP at ang CMO. And hindi ko po makakalimutan ang mga kasama po ng ating Regional Director na si Ana Francisco, kasama po ang Assistant RD, Engineer Jim Ines, also Ronel Aquino, OIC Provincial Agrarian Officer, Attorney Pedro. So, today really is a very joyful day kasi marami po tayong makukuhang bilaya galing po sa Department of Agrarian Reform. And really, it is about giving back to our farmers, our Manalan, the hard-working Ilocano that sustains our province and Manalan, Ipanwal po. Kayo po ang aking mga heroes kasi whatever it is, kayo po ang nagbibigay ng sustansya sa aming lahat. So thank you so much for your hard work. Kaya naman po kami rin gumagawa ng paraan para kumanda din ang mga buhay ninyo with all the different programs na binibigay ng Department of Agrarian Reform. The provision of farm machineries and equipment to our agrarian reform beneficiaries, organizations, and the completion of the 10 farm-to-market roads will help ease the burden and improve productivity and create new opportunities in our farming communities. Also, the launch of the Empanada Agrarian Reform Community turns a truly Ilocano concept into a real opportunity for livelihood and local enterprise. Nag-enjoy na po kayo ng mga empanada. Kaya, also, I would like to also mention to our new board member na si RJ Faringas. Ito po ang mga i-expose ng sarili mo para matuto para anong mga kailangan ng mga farmers. So as we begin a new chapter with all the newly minted lawmakers, we are here to truly help our beloved farmers to try and ease up their burdens kasi kayo po ang nagbibigay ng sustansya sa amin at ang ating mga manalo. I think ang sinabi ko ng ating Sir Edwin Carino at Ma'am Ana medyo itataas na yung level, no? I guess lahat ng mga medyo mature na farmers, kailangan na po ma-high-tech ng konti. Kaya maganda po ito para maingganyo na rin ang mga anak ninyo na sumama sa inyo kasi high-tech na. Medyo nagagawa na daw po from the cellphone, diba? May mga drone. So, siguro this way, we can enhance and we can ask the next generation to be participatory here kasi nga, talagang maha-high-tech na tayo. Pati ang yields natin,
magiging malaki na rin. So, talagang very exciting po itong moment na to kasi nga we are at the beginning of something new. So, as we uplift more lives and ensure that every farmer receives the support needed to grow and succeed. So let us continue working together. Sana po hindi magsawa ang leadership ng DAR, Ma'am RD. Huwag po kayong magsawa sa kakulitan namin pag magtawag kami sa inyo. So let us continue to work together and may our unity lead to lasting change and progress for all Ilocano families. Agbyad ang Kabuti Nanalo, agbyad ang Department of Agrarian Reform, Justin Aguina, God bless us. Kabsat, di ba nagsalita ni Governor Cecilia Araneta Marcos, kabayatan dato'y naisiangkat nga programa idi Biyernes, iti mismong Barangay Tabug, iti siyudad ti Batak, Carabasita. When na-pressure na apo, digiti Manalon, nga duri apo iti Pagilian. Gapo ta dagito iti agpatpataw da po iti Makan, sa nga para iti Ilocos Norte, ngem di apo kadigiti Kabangibang pay a probinsya. Mangnamnamet apo ti gobernador. Asaan na umaapo ti DAR at tumultulong ken mangipapay kariti da dumakasapulan digiti pada Manalon nang runa kariti kabarwanan ang kagamitan iti panagtalon. Naipay digiti apo kas panang suporta pelang ti DAR kariti ARBs nga daan iti kagem tapno mapapintas pa iti apit ken produksyon kas nameten iti panakaitan dudu digiti rural areas ken panakaalay ay apo iti kinakurapay. So, kabilang apo, weno karaman apo kariti na ipayan, karon da Ronald. Karigitay ilili, karigitay, na duma-duma, di kitay naipayan iti projects Carobasita, karigiti nagduduma nga ili ti probinsya tayo nga Ilocos Norte ta di kitay mamayor daket adada amin sa siyempre di kitay mamayor siyempre da apo mayor Marky Chua takatapay na po vice mayor vice mayor engineer Albert Chua adapay ni mayor Virgilio Calahate iti Badok Ilocos Norte tayo naman Carobasita nga napintas na unay ta dito'y programa ken kasama ta dito'y ahensya ti gobyerno dati Department of Agrarian Reform ta amumet ti may sakari kita ikit-kitay na dito'y ken iti benag iti agrikultura Carobasita isot gapuna napintas ta dati kabinulig pa iti yang ti Department of Agriculture kasama ti Department of Agrarian Reform or may ti National Irrigation Administration iti kakambayet nga ahensya ti gobyerno nga tumultulong kada kitay apo nga manalon tayo mangipaay kada kitay pagkasapulan daken kasameten iti panakaipasdek di kitay nagduduma nga infra projects especially kada kitay pagkasapulan pagnamayan dagiti apo nga farmers tayo Carobasita. Narwa apo nga farm machineries and equipment apo tinaited kada kitay ARBs digiti Agrarian Reform Beneficiary Organizations gagayem ken kakabsat baben pala nga po detoy CRFPs CRFPS project nga para kariti tawen 2025 ka Ronda Ronald panakaibunong da kasameten panakaipaima turnover kariti farm to market roads digiti nararami da po nga dalan farm to market roads babenmet apo nga napunbaban pinandonmet apo ti ARF apo nga dediket katulungan manen syempre no napinasidalan alali sumet apo iti pa nakaimbiyahe digitay produkto manipod iti talon nga maipa diba dati magpagano nga agay taga po ti PRDP ket deta ket aga po iti biyang ti Department of Agrarian Reform deta DAR Carobasita iso apo digita ken kasameten pa nakairobot apo diti Empanada ARC iti Batak City. So nga nakadadwa po iti naisangkat nga aktibidad iti Biyernes dita Batak mismo dito Batak. Oo, particular apo dita Barangay Tabug.
Batak City nga nakaisangkatan apo dito inindaklan nga programa ti Department of Agrarian Reform nga dito apo ket inatendaran dagiti opisyales mga opisyal iti probinsya tayo, 1st and 2nd district. Malaksit kada apo governor, the congressman iti 1st and 2nd district, ken kastameten digitay miyembro ti sangguniang panalawigan, iti umuna ken may kadwa distrito plus dagitay mamayor, bibise mayor, ken halatamet maliklikan adalatamet digitay kameng iti konseho mga sumurot latamit kada digitay opisyal da iti bukod da nga ili wenno syudad Carrobasita. Alamen ket tuloy-tuloy latintay panagkakada panagdrangay di programa tayo Sir Matan Ilocano kon Radyo Ronda Balita Morning Edition. Okay, Carrobasita, ipampaminsan milatan engineer. Dapat komersyal ta? Dapat komersyal tayo? Dapat, sige, interderso talatan. Alaben, wala po, ipagunam-gunam apo ni Ma'am Eva Duyor, ti Provincial Assessor's Office apo, ti Acting Officer in Charge, dati digitay land owners, wano digitay akin adan iti dagdaga, wano lote, ana tagamtam apo diti expansion, wano pa nakapapintas, pa nakapabaro apo ti, Lawag International Airport nga kompletuan yun apo digiti papeles ti dagdagayo wenno digiti dokumentos tapno mabayadan kay meten gagayem ken kakabsat tada apo diti pundo nga nairantan nga pagbayad kaputa dati adapi apo diti nabati ti 1.28 million pesos ngay muna na po naparukatan nga nairanta apo pagbayad kariti land owners ken manamnamang adantumanen apo diti ipaay ti DOTR nga 876 million pesos apo nga maibayad pagbayad apo kariti agtagikwa kariti nga dagdaga wenno lote ana tagamtam apo iti panakapapintas ti Lawag International Airport. So second kay ni Ma'am Eva Duyor apo piton sa peleng apo digiti na bayadan deti naudi gagayem ken kakabsat ket nabayadan wenno 4 apo dito nabayadan baben kini apo Governor Cecil Araneta Marcos apo iti munang aldaw nga panagtakyem na kas gobernador yemi di muno na po ada iti sangapulo ket 5 met binayadan ni apo dating Governor Matthew Marcos panoto kapo kariti agtagikwa. So adupay apo tigiti hamping nga nabayadan so ipagpagunam-gunam ni Ma'am Eva Duyor apo ti Provincial Assessor's Office nga kompletuan yon digiti dokumentos yo digiti papapeles yo nga itatag yo tap niti kasakit mabayadan kay meten apo kapot adda meten iti pundo maibayad kada kayo ken maiwakas meten nga bayadan iti probinsya gagayem ken kakabsat ti Provincial Government of Ilocos Norte apo at dati nagtulagan da iti DOTR nga iso dati mang bayad nga agaputi pundo iti gobyerno nasyonal. So ti Provincial Assessor's Office apo agkakamayad da iti Metro Ilocos Norte Council, Provincial Administration Office ni Attorney Yvette Laines, iti biya nga po ti Provincial Accountant ni Ma'am Debbie Peralta, iti Legal Office ken iti Treasury Office. Siyempre, Assessor's Office pa apo tap niti kasakit makapagditinulong dam ang agkakamit nga nasayaat para iti pan nakabayad apo digito nga land owners wenno agtagikwa kadigito nga dagdaga ana tagamtam apo iti expansion ti Lawag International Airport. So adupay digiti hangpay nabayadan tuloy-tuloy met apo ti panagi proseso ti probinsya kariti nakaisubmiten upat apo deti naudi nga nabayadan iti babaen met kani apo Governor Cecil Araneta Marcos kani iti biyang ni apo Vice Governor tata ni apo Matthew sangapol ket 5 met apo deti nabayadan na idi panagturay na kaditi land owners apo nga agtagikwa kaditi nga dagdaga ana tagamtam iti expansion project iti Lawag International Airport. So adape pundo apo kayo kumpletuenen ag-secure kay ngaminan digiti kasapol nga papapeles tapni di kasakit mabayadan kayo meten ken maiwakas meten apo ti probinsya iti obligasyon na nga mang bayad kada kayo nga agtagikwa kaditi nga dagdaga. Barangay Araniw airport Araniw iso natwan na ijay di kita dagdagan ita Araniw asa dagtagabo karro ba nga barangay alawen na Carrobasita
Okay, alawan na karobasita, itultuloy ta kanulatan ko na ni engineer. So, sabali pa nga damag. Ay, Wen, kanta sa metapo, dati titulo na talgad pa ang mga programa ti probinsya, kuna ni Ma'am Eva Duyor gagayem ken kakabsat nga agtultuloy. So, di kita met nga manggundaway, apo, inkilata ag-enquiry when kelata dito opisina ti provincial assessors dito Centennial Arena ti Jeddah apo ito gutyo di kita namnaman yun nga kasapulan nyo at tikas takit di ba kunanay di ko ako dedimplay tayo di lawas ng interview yo ket may dalata ag-report doon tanuanan to di kita palistan tanuanan to di kita other requirements ket isunto iti itugot da basta mapadalata ag pailistan ay datakot ko amat karon Ronald dete adigi homes mo ti bagwaga adigi homes ta wen gayam dite met nga manggundaway apo kadete adigi phase 2 nga madama apo nga maaramid ken dete dete kondo dati kundo. So, pailistan ng mga lakati unit mo. Di kita may apo nga gumatang tibalay na. Yung kaya tagpalista apo dito Provincial Assessor's Office. Damam Carmen Sita tabihe. At dadaamin dito apo nga mang-assistir kada kayo. Ta tuloy-tuloy met apo ti panagala da kaniti aplikante. Di tiket na ti mga manggundaway dati adigi home. Adigi phase 2 tatanang dati apoket dati phase 1 madama met anan maintain na rin ti Provincial Government of Ilocos Norte ken ti National Housing Authority. So dati phase 2 apo mabalinen tap no itikas sakit no while nga malpaston alis to kay tilatang nga mapan umakar nga agyan. So dikiti met nga dati adig homes kot masarakan dito'y barangay Baligat. Iti syudad ti Batak. So kasi ka engineer no kaya mo ti mga lati unit mo. As dagnokan ti pagawidam. Agarya latata pagbayad mo. Ang kabayalan nyo kanomet apo ti tanababalaing kanomet ko na ni Ma'am Eva Duyor. So nga no kaya ti mga lay ti balay na mapan kayo latan agin choir dita Provincial Assessor's Office ita Centennial Arena apo ta dadanga mga sistir kada kayo gaputa napinta sa politing nga programa dati National Housing Authority ken ti PGIN nga nagkamayat para kaniti nga project ken adanto man na po dati may isangkat nga dakkel nga adigi ayan dakkel nga kundo dita side ti Marcos Stadium dita CE di daya na. Dahil di as dagti Provincial Engineer's Office. Kada po dito may maikwento apo nga takyal man nga kundo nga manamna mga aplikaran ken pagyanan to man digiti met nga manggundaway mga lady balay na. Okay, alaman nga karobasita tayo ulitin talaeng. Iti tayo tingal daw iso ti panakisangkat inaugural session. Dagiti kamkamang ti Sangguniang Panlalawigan. Alaket nandiyan digiti mapagsalitan to manen kabayatan diti session da ket ipadanon tanto manen into no bigat karobasita. Okay. Nabuya yung tatay, alagyan ng salita met ni Apo Governor Cecilia Araneta Marcos, kabayatan ti flag raising ceremony, itay imunagundaway ken halos ito amin nga miyembros ti konseho ti probinsya ket presente da amin kagayem ken session da sigurado tata maibonong tata kitay district assignments da kitay pagkomityan da so padaanan nyo ag-report kan tumagayem na aldaw ta okay dadamagan tanto no at mapaspasama dida nga kapitulyo alawan karabasita ko nadtoy na bendisyonan nga biatyo amin ken dagiti angkor nga snappy po ni paring Jeff Togadi Palaganas Jr. Alala, compadre, happy listening. Okay, kablang tayo pa Ninang Carmen Said. Ninang Carmen. Kasama tayo dito listeners tayo dito Batak Public Market. Good morning. Ni Manong Emeline Butay de Los Santos, ni Manong Edward, ni Tata Avelino, kay ni Nana Nesita Butay. Kasama tayo na kumadre Cristina Makatumbas, ni Tata Vidal, ni Nana Agus, ni Manang Alice, iti pamilya ni paring Albert Marquez Jr. Kaya hindi tayo kabarangayan tayo dito barangay Bawawes, kita balay, amo kadumdum ng damanen. Tayo nagaget nga kapitan mi ni Apo Kapitan Salvador Caroy. Ni Tata Rohel kay ni Nana Rusi, dito yung nagbakalan Batak. Good morning and happy listening. Okay, karoon ba sila? Okay, ni Apo Chris Dalan, Mirna Hermano Pascua Dalan. Good morning. Ni Apo Sangguniang Bayan Member Trina Sagigit Fulgar, dita Burgos ni Bagabigat Chua amin dita Burgos Ilocos Norte ni Apo Mayor Crescente Garcia. Good morning Apo Mayor. Marina Pasalu
Alata. Good morning. Ano makakado ta bintar ta Catherine Gaviran. Good Kablaon morning. taman pay gayam ni manang ngamin ti panawag ko. Sino? Na among kasla kabsat ti panangyar ari ga mitumugal may sa ni BFF yung ala Arne. Okay. Good morning, Larnie. Dita Vintar, Larnie Pasqua. Dati nga amin nga kadwami dita. Bagir nga estasyon, hindi ko isang... Adda nga amin ti kadwami, hindi dyan nagubabrak nga sigod nga radyo, radio station. Madami naman napaspasyaring nga amin ni JD. Kasta. Okay. Peace be with you si ka manang la Arne. Good morning apo, di kita taga Bintar. Dita barangay Namurok, di ka kasinsing ko karandaronal ni Auntie Sela Agpawa. Good morning. Oy, kablaon ta pampagam ni Dr. Rickson Balalio, ti Provincial Health Officer. Good morning, Doktor. Ken kasamitan kablaon te pay da apo Joji Jimenez. Dita Enro. Naimbag nga kay panag dengdengeg panagbuy-buy at programa tayo. Kasamitan kablaon te mampay gayam. Da apo Konsehal Elmer Failugna. Dita iliti Banggi, Ilocos Norte. Kasamitan kablaon te mampay da Engineer Eugenio Malarpat Jr. Tapaway. Ken kasamitan kablaon te pay gayam damanang Vanessa, damanong William dito yung Suba Paway, Ilocos Norte. Naimbang kay panag dengdengeg. Ni apo Engineer Pedro Agcabili dito yung Provincial Planning. Ay ken kasamitan ni retired Police Officer Artemio Ringor Clemente dito yung siyudad ti Batak. Okay, happy watching kay kasamitan ken ni retired police officer Leonardo Edobla Tolentino dita Ilocos Sur. Hello sir, good morning. Kada kay dita Ilocos Sur. Kasamitan da apo Mayor Virgilio Calahate ken ni apo Provincial Treasurer ken ni apo Mayura Josephine Calahate. Badok, good morning. Good morning. Kada kay amin kita Badok Ilocos Sur. Okay, ken kablaon te pay digitay taga Mayor's Office dito San Nicolas ay da apo Mayor Edmar Vincent Bunuan. Good morning, Apo Mayor. Na Ma'am Dana. Okay. Datay kanakan tayo nga barkada na. Ay, teka, barkada tayo nga kanakan ni Apo Mayor. Good morning. Good morning po. Bigatyo. Okay, karabasita. Session na kano matata. Wala, lunes ti, agaw awis na nga ron. Ang mga good morning, Apo Senior. Sampo niyan, Bail Member ni Apo Honorable Efren. Oray dito yung Batak. Nag-text ni Apo Mayor kanya kidi Sabado ni Apo Mayor ni Apo Vice Mayor. Engineer Albert Dagyuchua, session damit into no Malem, gagayam ken kakabsat so inaugural session da dito yung syudad ti Batak, Carobasita. Okay? Alawan, amin lahat na nagdingdingig kinagbuibuyan, kablawan talata amin ni Dan. Okay? Alawan na po, kablawan na kay amin, nagdingdingig kinagbuibuya. Good morning. Ken sapay kumata agbuya kay tumanen, ken nagdingdingig kay tumanen ito na bigat. Ken kablawan ng pagam ni Kumadre Regina Salvador, dita Barangay Baresbes, Dingras, Ilocos Norte. Good morning, kada kay amin na sa kapada dita Baresbes, Dingras. Kasamitan dita Guerrero, Dingras. Kablawan tayo man da pamilya ni Mr. Ronald Saludares. Okay, karabasita. Alapen po makada kami na po itinagan man ng gobyerno provincial. Ni idadalwan ni Apo Governor Cecilia Arneta Marcos. Kenti Communications and Media Office ni idadalwan ni Mr. Ichi Deyos. At ito na po ikaroba yung Facebook yan iti tangatang. Ni Sita Makalipis. Nagyaman kami apo din kaya panagbuyak yan panagdingeg. Happy Monday morning to one and all. Babay na po. And keep safe always po. Nakadwate nga nagservi tibiyang timas sa control ni Engineer Mark Angelo Asuncion. Itinagan ti administrative tayo ni Miss Mary Joy Gabat. Supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan. Ken syempre ito inumutibiyang may sakaditi timon ti dati programa ni Ronald Domingo. May batbadi tayong pagadamag na imbag nga bigat tayo amin na sa ngapada. Ken agan anad tayo akan kanayon. God bless us all. Bye-bye na po. Nangyagan nyo ti programa ti Sirmatan Ilocano.